iyi ni intambara ya mwisho, niyo ya nyuma tugiye kurwana, kuko aya niyo ya nyuma, kuko Tshisekedi natsindwa intambara, nadutsinda tuzaba nka biriya bihugu uvuze. Ni opinion yanjye nk'umufondateur w'icama, nk'umuntu uvuka hariya. Jewe ndabona iyi ntambara sur le plan militaire tugomba kuyitsinda, kuko bano bagabo bari hano hakurya bari gutegura gukora genocide, bari gutegura no kurasa abavandimwe, bazafatwa amateka. Kambikubwira tuzongera guhura nkumbira ati reba ibihumbi bigera mu ijana byafashwe, hazaba ikintu isi yose izagira ubwoba. Kandi nkunda no kuvuga ikintu kikaba, abanzi nk'abasirikare twabanye barabizi, hazaba ikintu kizatera isi yose ubwoba, kizatuma bubaha batonda no murongo. Ariko iyo nsinzi tuzayikoresha iki? Icyambere, ntago turi tayire ku Kinshasa ambara ku mugabane wa Afrika. Ntuzi ko abantu bagiye bavuga ngo operation Kitona, kwa kundi bafandeka barebe bayoboye indege za gisivile n'ibiki. Ifatwa rya Goma ni operation ikaze uyu munsi abantu bazajya baniga mu mashuri. Ibyo Kazarama yavugaga ni imwe muri revelation zikomeye wenda bavuga ngo yabaye. Ikindi avugamo gikomeye ni ikintu ahishuramo cyo kuvuga ngo iyi ntambara niyo ya nyuma. Byasaba kuba umuntu atihutisha ubwonko cyane, ariko iyi ntambara ya FCM 23 iramutse yitsinzwe, nanjye nemera ko yaba ari ya nyuma. Nibaramuka bayitsinzwe, nibaramuka bayitsinze ishobora kutabi ya nyuma, ariko niba yitsindwa ishobora kuba ya nyuma kuri bo, kuko ni intambara batangiyemo ibitambo. Iyi ntambara ntitwavuga ngo imaze imyaka, igiye kumara imyaka 5, ariko muri rusange intambara zisa nayo zikaba zimaze imyaka hafi 30. Iyi ntambara iyi ngiyi tubona none, umuntu ashatse yakubwira ko muri iyo myaka 5 AFCM 23 ikoreshejeemo imbaraga ziruta izakoreshejwe mu myaka 25 mbere y'intambara. Uteranyije izindi ntambara zose indi mitwe ifitanye isano na AFCM 23 yakoresheje cyangwa se yarwanye, iyi ntambara yakoreshejwemo imbaraga ziruta izo muri iyo myaka yose. Ibyo rero byerekana ko izo mbaraga nizitsindwa cyangwa se zitsinzwe cyangwa zisenyutse, nta kundi kongera kugira imbaraga kwazabaho. Kuzura umutwe bakavuga ngo baraza kugera aho bagera, byagorana pe. Revelation ze ku gice kinini turahuza, ibindi kuvuga ngo hazaba ikintu gikomeye, sinzi nimba icyo gikomeye cyararangiriye kuri kwifatwa rya Goma na Bukavu ahantu bihuriye. Cya kabiri AFCM 23 zacunge mu matangazo yayo ntabwo igitangaza ko yagabweho ibitero yo ubwayo. Yo izakubwira ko icyabaye ibitero byagabwe ku baturage b'abasivile. Ugezo na AFCM 23 ivuga ko yagabweho ibitero, hari ibyo wabonye ni gake cyane bivuga ko biba byagabwe ku baturage b'abasivile the same na leta. Ariko nkorohereje simply ntabwo uko kugabwaho ibitero biba bisobanuye ko wagize intege nke cyangwa wabaye umunyantege nke mu bijyanye no ushobora kugabwaho ibitero still ugifite n'imbaraga zo kurwana. Kimwe nakubwiye ubushize nabonye abantu bamwe batakunze, nakubwiye ngo AFCM 23 irwana imeze nk'iboheye amaboko inyuma. Kuba Amerika yibwira ngo wowe warwanye bikayibera ikibazo, ariko yo yagira gutya yakubitwa uyikubise ntibamusakurize, bimera nkaho biyigoye. Rero ibitero turi kubona biri intense kubera ko nyine ari Kinshasa irimo irakaza ibitero, ari na AFCM 23 ibigenda ibikaza. Sibyo? Yego. Ahubwo buri ruhande rugataka ibitero byo ku rundi ruhande. Uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH Sprachenhub, German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba, ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza. Aba bakize muri DH Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora,
kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza, ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe, kukimenya ni ikindi. Kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. DH Sparenhab ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nk'aho ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching, ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya visa, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na AUPA n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificat z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini. Hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe ukumenyesheje. Hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira. Hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gutese kandi ECL German Exams ihari. Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 38 33 032. Wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German Exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Yes, reka nanone tubasuhuze, tunabifuriza ibihe byiza cyane mwebwe tubana hano mu makuru n'ibiganiro kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumerewe neza, turizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda bicamo cyane. Ubwo kandi turanabatumiye ngo mube hafi tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Nkuye mu Ruge Yves, arahari cyane ngo tubane. Yves na mahoro? Na mahoro cyane Janvier, umeze neza? Meze neza cyane. Ibintu biragenda, urashima Imana? Ndashima Imana cyane rwose. Aho ngaho ni sawa cyane. Iyo uri gushima Imana, reka nanjye nshime abantu tubana. Ariko ubwo mu gushima abantu tubana mbabwire ko muri Cresol rwose ibintu bimeze neza cyane. Bantumye ngo mbabwire ko mudakwiriye guhangayikira ibibazo by'amafaranga igihe mwiziho ubwangamugayo. Nuko muri Cresol bambwiye ngo mbabwire. Muri Cresol Beneri yabemereye kujya baguriza umunyarwanda wese ufite ikibazo cy'amafaranga, sibyo? Kandi batamugoye, batanamwungukamo byinshi. Beneri ntiyariyoboye ko banki zihari, ntabwo ibyari biyobewe, ariko yararebye ibona rimwe na rimwe bishobora gutinda. Irareba ibona hari abandi bujya gushaka amafaranga muri za maguyi bibateza ibi bibazo. Ifata kompanyi ya Cresol irayibwira iti jya utuguririza abanyarwanda ubaha amafaranga, sibyo? Bikemura ibibazo none bakwishyure kandi tuzajya tukugenzura. Utagira ngo Cresol ngo nuko basanzwe ari inyangamugayo gutyo ngo ugire ngo birangirira aho. Beneri ntibagenzura, ibikurikiranira hafi cyane cyane. Ariko rero gana Cresol muri no nyubako iri imbere ya T2000 muri etage ya 4 cyangwa hamagare kuri 0781 Cresol barakwitaho cyane kandi ibintu bireta bigenda neza cyane. Abantu mushaka kubaka inzu, uyu munsi ndakubwira ko Mori Group Limited bashobora rwose kukubakira inzu kandi bataguhenze.
miliyoni 35 ziravamo inzu nziza y'ikizego ariko itageretse. Ni nkubwira ngo nziza, wumva inzu nziza. Narababwiye nti nyuma yuko abantu bamwe mugize impungenge ngo ayo mafaranga ni make, byansabye umwanya nanjye wo kureba ngo inzu baba barubatse nizihe. Uzashaka nanjye ajya zimbaza cyangwa anababaza babwira ati ariko mutwereke inzu muba muvuga mwubatse muri Group Limited. Ubu ngubu ibintu ni mama wararaye kuri miliyoni 57 ho bubaka etage. Abo nkubwira ni bande? Ni muri group. Rero iyubakira inzu rwose kandi ubwo ntibagorana, ntabwo ari abantu bakubwira ngo yusi urabanza ngo duhe ngo 50%. Oya, mushobora kujyana gake. Icyangombwa bakigushakira ku buntu cyo kubaka. Aba bana gushushanyiriza ukazaba wubaka, cyangwa se bakagushushanyiriza bakanakubakira, sibyo? Bahamagare kuri 0787427033 ibintu bigende neza cyane, ubundi witerera imbere kandi nanjye nibyo nkwifuriza. Tugende. Reka tuganire. Hano hari inkuru ya Bwiza iravuga ko FRDC n'ubundi yakamejeje mu bitero biri kwibasira abaturage nyuma yo gukubitwa kenshi ku butaka. Yego. Baravuga ko nyuma yo gutsindwa inshuro nyinshi ku butaka no kugaragara ko badashoboye guhangana n'ingabo za AFC/M23, ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu bikorwa byo gutera ibisasu ku baturage b'abasivili. Yego. Bakavuga ko nk'uko bitangazwa n'ihuriro AFC/M23 mu itangazo ryashyize ahagaragara n'ubundi kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere 5:30 z'amanywa kugeza kuri uyu wa kabiri tariki 23 ku kwezi 6 zuzuye. Yego. Bagabye ibitero simusiga ku bice bituwe cyane bya Bidegu no mu nkengero zabo. Yego. Hakoreshejwe drone zo mu bwoko bwa kamikaze ndetse na KT-6. Kuri uyu wa kabiri hagati ya 12 za mu gitondo na 5 za mu gitondo iryo huriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi zakajije umurego mu bitero by'indege byibasiye uturere dutuwe cyane twa Gakenke ndetse na Mikenke. Yego. AFC/M23 ikavuga ko ibi bitero bya bombe bikomeje kandi biri gukwirakwira, byanateje impfu z'abasivile n'ubundi kandi bakomeje gupfa ku bwinshi. Abandi benshi bakomeje gukomereka, biri gutuma ibihumbi by'abaturage bahunga. AFC/M23 ikanongera gushimangira ko yiyemeje ubudahwema n'ubundi kurengera no kurinda abaturage b'abasivile ibitero byose. Utarambaza ubwo ni kabavuzi b'amacumu ba Kinshasa nabo bari kuvuga ngo depuis ce matin du 23 juillet 2026 les drones de l'armée rwandaise continuent d'endeuiller la population de Haut-Praton, notamment dans les environs de Minembwe. Les populations civiles continuent de souffrir de ces attaques répétées qui coûtent la vie à leurs enfants et mettent en péril la sécurité et l'existence de l'ensemble de la population. Bakavuga ko kuva mu gitondo cyo kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu indege zitagira abapiloti z'igisirikare cy'u Rwanda ngo zikomeje kuzonga abaturage bo mu misozi miremire hariya ngo by'umwihariko ikikije Minembwe. Bakavuga ko ngo abaturage bakomeje kubuzongwa n'ibyo bitero byisubira bitwara ubuzima bw'abana babo ndetse bikazonga umutekano no kubaho mwituze kw'abaturage. But par ailleurs, les avions de l'armée rwandaise qui assurent la ravitaillement en munitions et en équipement militaire continuaient également de violer l'espace aérien des hauts plateaux de Minembwe. Izo ndege rero z'u Rwanda sibyo ziri kuzana umusada w'intwaro n'ibikoresho zikomeje no kuvogera ikirere cya Kongo by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe. Tous ces manœuvres de l'armée rwandaise mettent également en difficulté la cohésion sociale entre les différentes communautés des hauts plateaux et contribuent à accroître les tensions dans la région. Bati rero ibyo bikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda biri gushyira mu kaga kubana neza kw'abatuye hariya, imiryango ituye mu misozi hariya ndetse bakagira uruhare mu kuzamura umwuka mubi mu karere. Nuko nguko ibintu bihagaze. Wari ugiye kumbaza ariko ubwo nagiraga nkubwire ko hari ukwitana ba mwana kuri ku rwego rwo hejuru
kandi ubwo utaranambaza nanone nkahita nkunyura mu ijambo nihuta ukamenya ko uruhande rwa abavuzi b'amacumu ba Kinshasa bavuga yuko ubu ngubu hari ubutaka bambuye AFC M23 yego aho bakunda kwita muri Poezero. yego AFC M23 mu minsi yashize ubwo ni nyuma gato yuko bari bafashe Goma. Yego. Twari tubamenyereyeho n'ubundi kudatangaza ibitero byinshi bagabweho. Yego. Uyu munsi barimo barasohora amatangazo menshi cyane y'urukurikirane agaragaza n'ubundi ibitero byinshi bagabweho. Yego. AFC M23 twari tuyizi nkaho aho ikomeye ari mu bya gisirikare, imbaraga nkeya zaho ziri mu bya diplomasi. Hahindutse iki yo witegereje kuri tere cyangwa se ku byo batangaza cyangwa se ku myitwarire nk'uko amakuru dukomeza kuyabona? Ntabwo kugabwaho ibitero bisobanuye kugira intege nke mu bya gisirikare. Oya, nta hantu bihuriye. Cya kabiri, AFC M23 uzacunge mu matangazo yayo ntabwo igitangaza ko yagabweho ibitero yo ubwayo. Yo izakubwira ko icyabaye ibitero byagabwe ku baturage b'abasivile. Ugeze na AFC M23 ivuga ko yagabweho ibitero. Hari ibyo wabonye ni gake cyane. Bivuga ko biba byagabwe ku baturage b'abasivile. The same na leta. Ariko nkorohereje simply ntabwo uko kugabwaho ibitero biba bisobanuye ko wagize intege nke cyangwa wabaye umunyantege nke mu bijyanye no kurwana. Ushobora kugabwaho ibitero still ugifite n'imbaraga zo kurwana. Kimwe nakubwiye ubushize nabonye abantu bamwe batakunze, nakubwiye ngo AFC M23 irwana imeze nk'iboheye amaboko inyuma. Kuba Amerika yibwira ngo wowe warwanye bikayibera ikibazo, ariko yo yagira gutya yakubitwa uyikubise ntibamusakurize, bimera nkaho biyigoye. Rero ibitero turi kubona biri intense kubera ko nyine ari Kinshasa irimo irakaza ibitero, ari na AFC M23 ibigenda ibikaza. Sibyo? Yego. Ahubwo buri ruhande rugataka ibitero byo ku rundi ruhande. Baritana ba mwana. Yego. Muri iyi ntambara n'ubundi harimo harakoreshwamo drone za kamikaze, KT ndetse n'indege zira za Sukhoi. Niki turi guhishurirwa muri aya mezi tugiye kwinjiramo? Nakubwiye no mu kiganiro cyabanje kubwiye ko turi kwinjira mu mezi y'intambara. Kurenza ibyo biganiro amahoro n'ibindi bivugwa, turi kwinjira mu mezi y'intambara ndetse ikomeye. Gusa amahirwe ahari ya Iran ishobora kurangira, yarangira Amerika igahuguka none hikayitaho. Amerika yari yatanze umwanya kuva mu kwezi kwa kabiri wo kuba abantu bakikemurira ibintu mu buryo bw'igisirikare. Hahandi yivangaga cyane yaragabanyije imbaraga. Yari yababwita inge mbahaye umwanya ni mwikemurira ibintu cyangwa mwikorera ibintu byanyu ko mubishaka. Yego. Birangiye ikirithya ibigiye guhugira mu burasirazuba bwo hagati. Rero ntibigutungure, Amerika ihugutse noneho kazi kababwira itari ko bya bintu none twabigira mu ruhare. Yego. Dusubiza amaso inyuma. Yego. Colonel Kazarama umwe mu bashinze M23. Yego. Mbere y'ifatwa rya Goma yaganiriye na Alphonse Muhire Munana. Yego. Amubwira ko iyi ntambara ari iya nyuma kandi ko hazaba ikintu giteye ubwoba. Nk'umusesenguzi dusesengurire iyi mvugo n'ibiyigize. Mu magambo make harimo ibintu nka bingahe Kazarama kumva iyo video wumvishe cyangwa se video ye, kuko n'ubutumwa buri mu byo yaganiriye na Alphonse Muhire Munana mbere y'ifatwa rya Goma. Anavuga ko akenshi ibintu avuga biba kimwe mu byo yavuze, navuga ngo cyabaye sibyo. Ni ifatwa rya Goma n'uburyo yafashwe. Buriya umuntu wese wakurikiranye amakuru y'ifatwa rya Goma, bibe umunyarwanda, bibe umunyekongo, bibe umurundi,
bibe umunyafurika y'Epfo, bibe n'ababikurikiraniye kure. Ifatwa rya Goma riri muri operasiyo za mbere za gisirikare zabayeho mu mateka y'intambara ku mugabane wa Afurika. Ntuzi ko abantu bajyaga bavuga ngo operasiyo Kitona, kwa kundi bafande Kabarebe bayoboye indege za gisivile n'ibiki. Ifatwa rya Goma ni operasiyo ikaze uyu munsi abantu bazajya baniga mu mashuri. Ibyo Kazarama yavugaga ni imwe muri revelation zikomeye wenda bavuga ngo yabaye. Ikindi avugamo gikomeye ni ikintu ahishuramo cyo kuvuga ngo iyi ntambara niyo ya nyuma. Byasaba kuba umuntu atihutisha ubwonko cyane, ariko iyi ntambara ya FCM 23 iramutse yitsinzwe, nanjye nemera ko yaba ari iya nyuma. Nibaramuka bayitsinzwe, nibaramuka bayitsinze ishobora kutaba iya nyuma, ariko niba yitsindwa ishobora kuba iya nyuma kuri bo, kuko ni intambara batangiyemo ibitambo. Iyi ntambara ntitwavuga ngo imaze imyaka, igiye kumara imyaka 5, ariko muri rusange intambara zisa nayo zikaba zimaze imyaka hafi 30. Iyi ntambara iyi ngiyi tubona none, umuntu ashatse yakubwira ko muri iyo myaka 5 AFCM 23 ikoreshejeemo imbaraga ziruta izakoreshejwe mu myaka 25 mbere y'intambara. Uteranyije izindi ntambara zose indi mitwe ifitanye isano na AFCM 23 yakoresheje cyangwa se yarwanye, iyi ntambara yakoreshejwemo imbaraga ziruta izo muri iyo myaka yose. Ibyo rero byerekana ko izo mbaraga nizitsindwa cyangwa se zitsinzwe cyangwa zisenyutse, nta kundi kongera kugira imbaraga kwazabaho. Kuzura umutwe bakavuga ngo baraza kugera aho bagera, byagorana pe. Revelation ze ku gice kinini turahuza, ibindi kuvuga ngo hazaba ikintu gikomeye, sinzi nimba icyo gikomeye cyararangiriye ku ifatwa rya Goma na Bukavu n'iki, cyangwa nimba igikomeye gishobora kuzaba noneho abantu berekeje gufata Kinshasa, nimba naho bazajyayo. Yego, hari inkuru yanditswe n'ubundi ntarajya kure ya Bwiza, banditse ko hari amasezerano y'ibanga hagati ya Kigali na Gitega yabaye mu gihe n'ubundi imirwano ye ikomeye ariya mu mujyi wa Uvira. Bakavuga ko ari amasezerano yaba yarahinduye n'ubundi umukino wa politike n'ubundi uko uhagaze mu karere k'ibiyaga bigari. Baravuga ko mu gihe amaso y'isi yari ahanzwe ku mirwano ikaze hagati ya AFCM 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, hari indi nkuru n'ubundi yacaga mu nzira za diplomasi itaragaragaraga ku rugamba. Ni inkuru ivuga ko hashobora kuba harabaye ubwumvikane butatangajwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi bwo kwirinda guhangana mu gihe AFCM 23 yageraga mu mujyi wa Uvira. Bakavuga ko aya makuru yagiye agarukaho n'amasoko ya diplomasi ndetse anasesengurwa n'abanyamakuru ba RFI, nubwo nta ruhande na rumwe rwigeze ruyemeza ku mugaragaro. Ariko ibyakurikiyeho ku rugamba byatumye benshi bibaza niba koko hari impinduka zikomeye zaba zarabaye n'ubundi inyuma y'amarido. Kuganira byo ayo makuru yaramenyekanye ko abantu baganiriye. Ibyo byo nta muntu utabizi, byari no mu bitangazamakuru byinshi. Ejo bundi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ubwo yari kuri BNB Kigali FM, ubwo yanatangaje ko Amerika yagize uruhare mu gutuma u Rwanda n'u Burundi baganira mwa biriya bihe. Cyokoza ntigeze avuga ko haba hari ayo masezerano yabayeho. Ibyo kuba rero baraganiriye byo birazwi n'ibanga ribambye mu isoko, ariko ibyo kuba baraganiriye twese turabizi. Noneho igisige no kuvuga ngo ahubwo ayo masezerano yarabaye, ayo ntitubizi. Niba yarabaye rero ashobora kuba ari amasezerano yavugaga ku kintu gito cyane, kuvuga ngo muramenye nyamuneka ntimuze kurwana ngo ibintu byambuka cyangwa ibyago n'ibi. Ibyo ngibyo birasanzwe, sibyo? Yego. Ibyo ngibyo birasanzwe kuba abantu bakumvikana by'igihe gito cyangwa se ku kintu gito, ibindi bakaba babyihoreye. Ntabwo ari amasezerano yo kunga ibihugu cyangwa se kugabanyamo umunabi akajinya n'akajinyori. Ibyo byo ntabyo mbona mu byo u Rwanda rwaba rwaraganiriye n'u Burundi icyo gihe.
kuganira k'u Rwanda n'u Burundi mu gihe haba hari imirwano ikomeye ubundi si bigaragaza ko ibi bihugu bishobora no kuba byakiganira ubwabo batagombeye leta zunze ubumwe za Amerika ngo zirinde zifata iya mbere. Nibyo bikwiriye ariko simbona ubwo bushake rwose, mu by'ukuri nibyo byakabaye biba ariko ubwo bushake simbubona hagati y'ibihugu. Yego Yves nyemerera ngushimire. Nijyo kugushimira kose cyane. Yego dushimire n'abo twabanye kuri Nkuye mu Ruge Yves Official, ibiganiro n'amakuru birakomeza.